bituma rero mvuga ngo se aya makosa ari mu gukorerwa hariya kubera iki dusigaye tuja gusenga mu makanisa aho kugira ngo tuveyo hari ico twiyunguye mu ijambo ry'Imana ahubwo tukavayo twacumuye tukavayo twarakaye. Ibyo ubona biterwa n'iki en general ibibazo dufite mu itorero rya none biterwa nabande n'iki? Mu Rwanda ku Gisenyi twabonye akavuyo k'aba mu ikanisa ndetse banavuga ko bagwanye abakristo mu itorero ryari riyobowe na Bishop Kiraga kuri none uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes. Nahoze ntegera ikiganiro cy'uwari umwungirije vice represent avuga bitangazamakuru ko byagenze nawe wenda wagitegereye. Yes. Kiriya kintu cabaye ku Gisenyi cyo kugwanira mu ikanisa. Igitondo ciza abandi umugoroba mwiza nshuti mwese mukunda kandi mukurikirana radio na televiziyo BMC aho muherereye mu bihugu bigize imigabane yose y'isi. Je nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure. Uyu munsi mbafite umutumirwa noneho naringize nk'iminsi nibanze ku makuru kandi amakuru niyo ya mbere nkuko babivuga kandi amakuru arakenewe kandi adusaba imbaraga n'umwanya kugira ngo tuyategure ariko uyu munsi rero twibutsa abafana ko baba bakeneye n'ibindi biganiro bishobora kuba interesa by'umwihariko iki kiganiro kiraremereye gifite umutwe munini mugani w'abayumva. Uyu mugabo mubona si ubwa mbere mubonye wenda n'ubwa mbere kuri BMC ariko hari ahandi yagaragaye. Yes. Kandi agaragara azanye message benshi batinya kuvuga kandi bagatinya kuyivuga atari uko wabiyoba ariko kubera impamvu zabo bwite. Rero kuba yaratangiye akamasha navuga ko ari nk'urugamba kandi rwiza niyo mpamvu twamutumiye kuri BMC. Reka abanza bibwira hanyuma tuganire. Asante sana bwana BMC. Amazina nitwa Eric Nkundabantu. Hari akandi bakunze kunyita ngo ni Edem Kojo. Bakunze kugahina bakavuga ngo ni demu atari iyi demu y'abaswahili ya demu no ni demu ariko ni Edem Kojo. Ni amazina akunze kusanga mu bihugu bimwe bitandukanye ibihugu nka za Togo za South Africa ariko hari abantu benshi bamaze kumenya iryo zina ariko nk'abantu twabanye ruguru barayazi cyane bazi iryo zina. Wenda iryo zina rya Edem Kojo urihuje n'isura yawe mbese kala y'umubiri wawe ukuntu wirabura ntaho ugera ngo bavuge utuye umuntu ugeze ahantu ukivuga nitwa Edem Kojo baba bakwitiranya n'abasudani cyangwa ubundi bwoko mu kindi gihugu cya Afrika. Oya wenda ariko ubundi abantu bakera biwacu bariraburaga. Nza numva ngo mumwimerere w'abatutsi ngo nabantu birabura. Aranagaza nkunda kugenda nkinanutse bakanyita ngo ndi Musinga ngo dore kagahungu ko kwa Musinga. Imbaga Musinga ari we wiraburaga. Ariko nyine ariko igikara c'abasudani hari ukuntu kiza kisa nk'icerero ukuntu ku buryo niyo duhagararanye ubona nyine ko tutameze kimwe. Ariko kwiraburaho iyo ni kala ya African color. Turi proud yayo kabisa. Yes, hanyuma ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo turi buje kure n'iyobokamana cyangwa amadini kubera ko amadini ni ikintu cyagize impact ikomeye ku buzima bw'abanyafrika. Noneho bigere muri community y'abanyamurenge bimaze kugira isura mbi n'ishusho mbi aho abantu usanga bamaze kuzinuka ikanisa ukumva no kuja guterana n'iyinga ntaco bikimaze kubera ibikorerwa mu ikanisa bisa n'ibidashimishije. Noneho hasigaye habamo kugwanira mu makanisa kubahukana gutukana ibyo abantu babiga n'ubukristo bwabwo ukabona umuntu rwose mu ikanisa atandukanye n'ubuzima bayemo hanze. Noneho wa muntu ushaka gukira waje kuruhuka mu nzu y'Imana waje kumva ijambo ngo ahumurike waje gusenga yashika gahura n'ibindi. Mu buryo ikanisa riharita umwimerere waryo mu buryo abashumba twubahaga abantu batangiye kuvuga ati abashumba bubu ntabwo bakira abashumba na abantu babigiyemo kwishakira icubahiro abandi n'amaronko yabo bwite. N'abakristo muri rusange rero ni ibibazo. Demo uje vuba muri social media ariko waje uvuga iyo message niki cabiguteye?
icyabinteye ni uko nabashe kubona ko amatorero y'ubu ubundi amatorero arimo uburyo bubiri. Hari itorero tuvuga ngo Kristo yabashe kuvuga, aravuga ngo wowe uri muri itorero ryanje, itorero umutima, itorero ry'umutima, mbese itorero nyaryo Kristo azavuga, ntago ari rino torero ryubatse nk'iyi pefa muturanye hano, rirubatse ririya donc ni inyubako. Hakabaho n'itorero rya Kristo, abakristo, mbese abakristo nyine. Noneho urumva rero ni amatorero abiri, hari inyubako n'umutima w'umuntu. Ubundi Imana, hari ikibazo batubazaga mu ishuri twiga religion, ngo se Imana iba Imana uko Imana iri hose, Imana iba muri wowe, Imana iba muri je. Imana naho rya jambo riba mu isezerano risha rivuga ngo umubiri w'umuntu, donc imibiri yacu ni insengero za Kristo. Nibyo ubundi umubiri wawe niho Imana itura. Donc abantu bimitse ibindi bintu mu mibiri yabo cyangwa se mu mitima yabo, Kristo abura ahatura. Iyo bivuze gutyo ni ukuvuga ngo hari ibindi wazanye muri wewe, hari ibindi wimitse muri wewe, ku buryo rero kandi Kristo ntiwamubangikanya n'ibindi bintu. So iryo rero niryo torero. Hakaba rero n'itorero ry'inyubako nk'uko wavuga ino kanisa muturanye pefa, ni kanisa, ni breeding. Umuntu abaye ataja muri ya torero ry'inyubako cyangwa mu materaniro, ashobora gukizwa kandi agasenga nawe akitwa umukristo rwose yaba umukristo, upfa kuba warigishijwe ijambo ry'Imana, upfa kuba warakiriye Kristo ukamenya neza. Ubundi hari icyo tuja gukora ni ukwibukiranya, donc ni uguhugurana ariko neza. Ubundi hariya ntabwo abantu baje kubwiriza hariya, ubundi ntibaba bagiye kubwiriza, reka mbivuge gutya, kubera ko majorite y'ababa baje muriya ni abantu bakijijwe, sibyo? Abantu baje muri ya nyubako majorite, wenda hari reka mbivuge gutya, hari igihe bamwe bajamo badakijijwe kuko wenda akavuga ngo reka ngende, ariko majorite ya benshi n'aba bakijijwe. Rero hariya benshi tuba tugiye kungurana cyangwa se guhugurana, ariko neza kubwiriza abantu badakijijwe ni ukuja ahantu batazi Yesu, ni ahantu batazi Kristo. Bene abo ngabo nje nibo nzanita abantu bagiye kubwiriza, abavuga ubutumwa nyabo, ni abaje ahantu, kuja ahantu bazi yuko aha hantu cyangwa agace runaka harimo abantu bataramenya Imana. Rero niyo mpamvu rero nabashe gutekereza kino kintu, nuko amfete nje nkumenya nakumenya nk'umucuranzi, kugira ngo wacurangiraga igisubizo. N'ubu uracyari umucuranzi rwose? Ndacyarimo n'ubu, ahubwo dufite repetition saa 10. Noneho naribajije, byatewe n'ibyo ubona mu makanisa, ni muri ministeri ya gisubizo yiboneye, buriya uja gusohora ikintu mu kanwa caciye mu mafaze menshi psychologique, biba byakuremerereye. Niki cyagukozeho kabisa kugeza aho uza kuri media ukanzunenga umupasiteri ukoze ikosa, ukanenga umukristo ukoze ikosa, umuntu ari we wese? Burya ikintu iyo cyabaye too much hari igihe bibangamira. Kuba nge naratinyutse, ariko hari n'abandi batinyutse, wenda navuga ngo bagize ikibazo cyo kuba babivuga cyangwa naho babivugira, ariko njewe wenda nabonye n'uburyo nabivugiramo, reka mbivuge. Ariko reka wenda nkwibutse ku makanisa yacu ya kera y'iwacu ruguru, nari ntarabonaho umupasiteri cyangwa uwo bahaye kubwiriza ngo bamubwire ngo uyu munsi uri bubwirize, namara asoma ijambo ry'Imana ataruke rya jambo yasomyeho kugira ngo arisobanurire abantu, ahubwo akaja mu zindi sije akavuga ibitajanye n'ijambo ry'Imana yadusomeye. Noneho tugasohoka tukavuga se uku byagenze gute, uyu muntu ijambo yasomye ko ntarya atubwiye, ahubwo ko atubwiye amakuru. Noneho nk'abantu ubu nyine abantu, reka mvuga abantu bagenze amahanga, kandi burya kugenda bigenda bifungura abantu mu mutwe, sibyo? Kumva abantu bandi bahandi babwiriza, twari dusanzwe tuzi ko iwacu twiyumva twenyine
twumva ubutumwa bw'abantu b'iwacu ariko tutarumva n'ubw'abandi bantu. Uko tugenda twagiye twumva n'abandi bantu, twumva amateleviziyo wacaho abandi bavuga butumwa, ukabona ibintu bakora ko barakora ibintu bazi, basa nk'abize, basa nk'aho bamenye neza, ku buryo naje hariya agiye kuvuga ikintu yateguye. Noneho dufite kino kibazo bwana BMC, dufite ikibazo cy'abavugabutumwa bacu baje hariya ukagira ngo ntibateguye, aja ku gatuti ukagira ngo ntiyateguye ibintu ari buze kubwira abantu. Bituma rero mvuga ngo se aya makosa ari mu gukorerwa hariya. Kubera iki dusigaye tuja gusenga mu makanisa aho kugira ngo tuveyo hari ico twiyunguye mu ijambo ry'Imana, ahubwo tukavayo twacumuye, tukavayo twarakaye. Ibyo ubona biterwa n'iki en general? Ibibazo dufite mu itorero ryanyu biterwa na bande n'iki? Kenshi biraterwa n'abashumba dufite. Sinzi nimba abashumba bunyine dufite badashishoza ngo bamenye abantu batuzanira kugira ngo baze batubwirize. Abashumba sinzi impamvu badashishoza ngo bamenye ngo uyu muntu ni gute. Kubera ko mbere kugira ngo uze kubwiriza babaga bakuzi, no kugira ngo ube pasiteri. Yes, wabaguzwi kandi warakoreye majaridi neza cyane. Baraza yaricaye ikavuga ngo uyu muntu twamushimye, twabonye ashoboye, twabonye mbese imyitwarire n'imivugire n'ubushishozi bwiwe n'ubushobozi bwiwe buramwemerera kuba kino kintu. Ubu siko bikimeze. Ubu nyine amatorero ni icene wabo. Uko next week utekereza kuba apotre kwa mu gitondo? Apana mu gitondo gutya. No kwa mankubita ingoma mu wanje nkamambwira umugore ati ubu nyine mbaye pasiteri, tukaza twinjira mu wanje kandi sinobura bangana. Dem ubona hari abashumba bagiye muri no mirimo atari umuhamagaro cyane. Hari abantu bayobye, hari n'abantu batamenye umuhamagaro wabo. Ni ukuvuga ngo njewe ubu nyine urugero umbwiye ngo mbe umushumba sinomura, si umuhamagaro wanje. Nubwo ubimpera amafaranga ukagira gute ntibibaho, kubera ko umuntu asigaye abona yakunzwe, yabona yabaye umuhanuzi, asigaye ahanura, yavuga ibintu Imana yamubwiye, akumva ko nawe agomba kuba pasiteri. Yes, kandi ubuhanuzi no kuba umushumba ni ibintu biri different, biratandukanye. Izo mpano ni zibiri zitandukanye, kuko habe n'ijambo ry'Imana rero ngo bamwe yabahaye kuba iki abahanuzi, abandi abavuga butumwa, abandi nyine abadiyakoni, abandi iki. Kubera iki wowe utashobora kumenya impano yawe? Tuzi abantu benshi bashatswe gusengerwa bakanga. Kubera iki? Bakavuga ati njewe ninsengerwa sinoba responsable w'ikanisa, sinobishobora. Njewe ndi umuntu ukunda ngo ngire gute ngende. Urugero ejo bundi Kayore wenda reka mbikozeho, ari umuntu twarimo tuganira ambwira uburyo mukuru we ubu nyine ashumza ikanisa ariko ni nkaho uburyo yari ameze yarashize. Yari wamuvuga butumwa i Rwanda utumirwa ahantu hose, ntiyabashaga kwicara nta invitation kubera ko yari afite n'amavuta yo kubwiriza, ariko ashaka gushinga ikanisa. Murumuna arambwira ati naramubwiye ndamwinga ati uko amavuta ugiye kuyamara, ugiye gufatirwa, bazoza guhamagara bakubure, bavuga ati ubabwira ati mfite inshingano nyinshi sinoboneka. Ni ukuvuga abantu bagende bakuvaho bavuga ati ntukiboneka, n'amavuta ashire. Kandi koko uwo muntu nje ndamuzi, taho ushobora kumubona, kandi n'umuntu utaramaraga ukwezi yabaga ari i Burundi, n'umuntu warusha n'abaperezida b'u Burundi bakamutumira akaja kubwiriza. Ariko ubu nyine n'umuntu aba iri ku rusengero rwiwe, kubera ko yagiye mu muhamagaro utaruwe. Yari umuvuga butumwa, yari ukuzana abantu kuri Kristo, yari wo kuja guhugura abantu. Ariko none hashatse kugira ngo abe pasiteri w'ikanisa, biramufata, bituma kurekura, agira inshingano nyinshi. Byabi nta bantu bamukundiraga bamushakaga barabibura. Dem ugize iminsi utanga ubutumwa usa n'unenga
amafuti akorwa wenda muri perspective yawe ubona nyine ari amafuti wenda n'abatabona ko ari amafuti ukanenga aba apotre aba bishop aba pastor abayumbe simvuga in general bamwe bafite ibyo bakoze utashimye kugeza kuri none hari impinduka ubona byagize cyangwa hari abagize atake bakuzanaho bagukondane kubyo urimo kubavugaho kubera ko n'ubu tugiye kubavuga n'ubundi tugiye kuko iri ni itangazamakuru tugomba kuvuga ikintu cyakozwe mu izina mu rwego rwo gukosora atari ukugira ngo duteze ibibazo. Navuga yuko kubera ibi bintu twagiyemo n'abantu twagiye tunenga benshi nagiye mbanenga mu ba pasiteri mu bayumbe mu bavugabutumwa impamvu nagiye mbikora kandi si kwa ubaya nuko baterekanye ko ibintu byabo biri profession mu buryo bw'umwuka cyangwa no mu buryo bw'ubumenyi ni ukuvuga ngo igihe cyose ikintu bigaragara nk'aho ari ikintu hahatiriza icyo gihe uzatakwa kubera ko dukeneye ibintu biri mu mucyo kandi dukeneye ibintu bisukuye niyo mpamvu nagiye nataka kandi bamwe bagiye banyataka ariko kandi hari abagiye babishima hari bavuze burya nyine zibamo nyinshi sizi ukuntu uwo mugani azavuga ngo zibamo nyinshi zikagwiza amabara ni ukuvuga ngo muri bo harimo abazima harimo n'ababananiye babuze uko bababwira abana babwira ntibakosoke rero twe twabivuga bakavuga ati nyabuna wagize neza mukomerezaho kuko natwe nubwo turi abayumbe wavuze mu ruhande rwacu ariko bano bantu natwe baratunaniye n'iki waba waravuze kuri none ukavuga ati ibi bintu bishobora kuba byahindutse kubera ikiganiro nakoze wa munsi sindabimenya ariko wenda navuga nka komantere zigenda ziza kuko BMC reka nkubwire ubwoko bwacu turabafunga mutwe uzi ko ushobora kuvuga ngo kurakosora ariko ntihagire n'abakosoka cyangwa se ntihagire n'icyo bibabwira ni ukuvuga ngo wenda nk'abashumba ndizera ko abashumba bagiye kuzagira gushishoza bavuga ngo se bano bantu duha agatuti baragakwiriye tuzongera kwemera yuko kano gatuti kacu kaza gukinirwaho nidukomeza gutyo nibwo ngitangire ariko nidufatikanye nk'abanyamakuru ndizera ko hari kizahinduka wenda ubu nyine n'abandi basore bitwa unit of the church yes bari kubikora neza cyane bari gutanga message specifique makura mafuta neza cyane ni ukuvuga ngo nibwo tugitangira BMC nibwo tugitangira ariko wenda reka tuvuge ko hari impact nziza wenda tuzabona imbere ubu wenda ntikiragaragara ariko gusa message cyangwa comment zigenda zigaragara nyine yuko ibyo bintu bitari byiza ni ukuvuga ngo kandi byiza turanabyo turabivuga ntabwo tuvuga ibibi gusa tuhari kugira ngo tuvuge BMC tuvuge ibyiza ni ukuri abayumbe nibakora neza tuzovuga ibyiza byabo yego kandi ariko nibakora nabi tuzobakosora ntabwo ari ukubavuga nabi twe tuzobakosora nicyo tugendere bari gomba gukosorwa kubera ko baba bigira nabi yego cyane reka tuje ku bintu noneho bihari birimo kuvugwa ejo bundi mu Rwanda ku Gisenyi twabonye akavuyo k'aba mu ikanisa ndetse banavuga ko bagwanye abakristo mu itorero ryari riyobowe na Bishop Kiraga kuri none uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nahoze ntegera ikiganiro cy'uwari umwungirije vice represent avuga ku itangazamakuru uko byagenze nawe wenda wagitegereye kiriya kintu cyabaye ku Gisenyi cyo kurwanira mu ikanisa wakibonye ute ubona amakosa ava hehe kuko ntabwo ari ryo kanisa rya mbere ribayemo ikibazo kiva ku bapasiteri bari hanze bafite amatorero hano na hano Nairobi byarabaye Kitengera kwa Shinga Kasarani kwa Munyakazi ibibazo nk'ibyo rero abari hano bagashinja abapasiteri bo hanze ati bano bantu baje hanze ariko bakadutegeka nimba ari umudiyakoni uri hano akamutora ngo asengerwe atamuzi so ko biratera polemique no kwangiriza inshusho y'ikanisa wakurikiranye rero nare amakuru n'iki wewe wabivugaho wenda ari amakuru nabashe no kuyumva mbere
ni ukuvuga ngo icyo mbivugaho kwanza, abantu iyo turebye kenshi abantu bapfa icubahiro. Hari umuntu udashaka gutakaza uwo ari we n'uwo yabaye we, kubera iyo mpamvu. Undi kandi ashaka kuvuga ngo reka mukubite nka ka kudeta ari injuja hehe mu mwanya we. Urebye neza uriya umwungirije arashaka ko agira super power cyane hariya, kuko iwe ari we uri kuri tere. Uriya nawe afite abantu bari hariya kandi bari kumwe n'uriya, kandi akaba visionnaire nawe ntakeneye gutakaza icyo yatangije. Urebye muri ariya makuru hari ukuntu nimba wumvishe neza, wenda nako ka video turaza gushiraho agace, hari aho avuga ngo kiriya kibanza ni curiya visionnaire cha Bishop Kiraga, yego, kandi kimwanditseho. Ariko bariya ni nkaho hari ukuntu yabahenzahenze kuva kera, ababwira mu kanwa yuko yabahaye ikibanza, ariko mu nyandiko nta bigaragara yuko yabahaye ikibanza mu nyandiko. Ahubwo yakibahaye aravuga ati mwebwe ndabaha ikibanza kabiri, mwubake ngiki kibanza, ni inzu yanje narayisenye, mwe mwubake ikibanza nicanje. Aho bigeze ukabona ngo bazomushobora kandi ikibanza ari ciwe, ntumvishe n'inyandiko yazanye nshasha, kandi uriya mugabo yarazisinye, bamushizeho pressure kugeza azisinye. Ni nkaho nta ruvugiro afite. Reka mvuga ngo hari uruhande rumwe afite ishingiro. Ariko ninde uri mukuri uko ubibona? Umwe ni visionnaire yatangiye ikanisa, aje hanze kandi ntagitangaza, dufite abantu bashobora kuhanta akagira amakanisa. Yego rwose. Akongera akaba nyiri kibanza. Yego barabanye yabivuze, barigana i Butare, barakurana. Ni inshuti ahubwo ngo bakaba n'inshuti kabisa zirenze. Ariko finally ngo Satani yarabinjiriye mugani wiwe. Ariko Kameme nawe akagenda akurikiza amategeko, kuko numvise uriya mugabo ni umu intellectuel, yagiye avuga akurikije amategeko uko byagombaga kugenda, ko atari ko byagenze. Donc niba administrativement ari ikintu kigomba kuba cyagombye kumucaho, akabibonera ku mbuga, andi makuru agaca mu bakristo asa n'ateza urugomo, ubona amakosa bombi bayafite cyangwa hari nyiri bayazana muri aba bakozi Imana, kuko turatanga urugero kuri bari ko ni ikibazo kiri henshi. Impamvu navuga ngo amakosa ntawo nayashinja, cyane cyane ko nayabashinja bose, ni ukuvuga ngo twumvisha uruhande rumwe, urundi ntiruravuga. Nuvuga ngo urundi ruhande ruvuze nabwo hari ibindi twamenya, ariko bikurikiranyije n'uruhande rumwe twumvishije, we biragaragaza amategeko yuko uwumuyoboye cyangwa se visionnaire hari amategeko yishe. Nuvuga ngo afite abantu, hafite ibintu yaje arahindura, amare kubihindura wabo ntibabyumva kimwe, bituma bizana conflit hagati yabo bombi, bwa bushuti burashira. Ariko abantu kugeraho bagwana mu ikanisa, urumva abo bantu baba bagifite ubumana cyangwa ubukristo muri bo? Dufite ikibazo cy'ubu nyine abakristo binjije. Reka mvuge gutyo, dufite abakristo binjiji bagendera mu kigare. Ni ukuvuga ngo sinoba ndi umukristo ngo mbone pasiteri wanje n'uwo bungirije bamaranye, ntazi uko biba bifite ahantu zatangiriye. Hari ahantu zatangiye kera. Ni ukuvuga ngo rero njewe ugasanga simbizi, ahubwo twagasabye abapasiteri, reka dusaba abapasiteri niba zaza bananirwa kumvikana, niba zaza bumva ibyabo bitari ku murongo, nibareke kuzana umwiryane mu bakristo bari hasi, kuko abana n'inzirakarengane. Izi ni inzirakarengane babinjiza kuri abakristo, nibo baza barwana, nibo bari bamaranye. Vise wari hariya wigeze ubona bako tubona abakorari kuri mixer n'abandi, nuvuga ngo biriya ni inzirakarengane, bagakwiriye kuzaza baryaniriya, bananirana bakagira ukuntu babigenza, ariko ntibishike ku bakristo. Dore impact mbi iziza sasa mu bakristo,
ni wa muntu twari inshuti twasenganaga twasangiraga tugendana. Wenda ni mwene wabo na pasiteri unyoboye aravuga ati nje ndaja mu ruhande rwa mwene wacu, nanje wenda mvuga ati ndaja mu ruhande rw'uyu nguyu. niko abenshi bamera. Kera njewe na wa muntu twari inshuti tugize gute, tubaye abanzi, ntihandi tuzoza duhura no kuramukanya tituramukanya. Urabona nk'icyo hari kintu abapasiteri baturanye batazaramukanya. yeah of course. Ese ako gakiza karatuganisha hehe? Aba bantu muyoboye ko murabaganisha hehe, ko murabajana hehe, ko murabereka uruhe, ko murabereka uruhe rwego, ni uruhe rukundo muhabere, niki muza mubereka, ni izihe mbuto muri kuberera. Ni ukuvuga ngo rero nicyo kibazo rero gihari bwana Musa, ni ukuvuga ngo bagakwiriye kumara niriya ibyabo bikarangira iriya hejuru, cyangwa nimba bakigira ubukristo, niba bananiranye umwe yahebye ntawohebaga inyungu ubu nyine umurimo w'Imana kujya banavuga nyine ngo itorero ni ry'Imana, ni gute bageraho barigwanira? Ntibakigira iriya si itorero ry'Imana, ni ikibanda, ni inyubako, ni inyubako niyo baba bari kurwanira, ntugire n'ikindi na ya maturo baba bari gutanga hariya. Tugaruke hano Kayoli wanyu, ejo bundi naho ngo bari bakubitanye mu kabiri. Iri zuba rizateza ibibazo. Ejo bundi Patrick yaravuze ngo nibatahira mu gitaramo ngo baramwa, ngo abantu baramwa agakonje. Ega n'ubundi ibyo nabyo birahari. Kurya abapasiteri nabo batahabera imbuto nziza, ariko bamwe n'ibyo tuvuga n'abakristo ntibagitinya gukora ibyaha. Abantu bafunze kandi bari mu ikanisa. Ubu ngubu abantu bafunze umutwe cyane. Byagenze gute? Twumvishe ngo Kayole ejo bundi baragwanye mu ikanisa, bari muri fundraising. Sinabashe kumenya amakuru, ariko nzi ko hari hariho utuye kandi ukurikirana amakuru yo mu muhanda. Se harya buriya Kayole na Umoja ni hamwe? Wowe ba Umoja. Ba Umoja. Ariko ni na hamwe. Ni na hamwe, asi iminota se nk'icumi n'amaguru. Kandi kubera ko ucurangira igisubizo ntekereza ko rimwe na rimwe nawe uja mu gitaramo. Tiduherutse none muri aya masorti. Tumaze igihe tutaba muri aya masorti, ariko reka mvuge ngo ntago ntibarwanye, ntibafatanye mu mashati. Habayeho hagati ubwumvikane buke hagati y'umuhagarikizi n'undi muvugabutumwa wari waje aje kuvuga ubutumwa. Habaho akantu ka fundraising kari improvise, mbese kari kazanywe n'undi muvugabutumwa navuga ngo wari ubanjije. Ariko biriya bintu nabyo hari abatazabishima, yego, byo gukora fundraising iri brisk. Ariko reka mvuge ntago ari fundraising wabonaga ngo ikomejwe, ni ukuntu yari avuze ngo gusa abayumbe mukubitiremo rino kanisa ryaduti riza ribatiza iki ahantu ho gukorera. Baravuga ati nta kibazo. Rero ahagurutsa abacana abayobozi n'abayumbe bamwe bagaragara kugira ngo bitange nyine, kandi aravuga ati nta deni, udafite ideni uzibona ko ari ideni agire gute areke. Uzi impamvu bivuga gutyo? Nuko hari abantu baza batanga amafaranga ntibayishyure. Ariko kandi abo nabo babitanga kubera kujya batungura cyangwa bakamagwa mikoro ngo vuga ngo utanzanga ukagira nk'isoni, kuko gutanga ni ibintu byavuye mu mutima. Aho rero niho havuye ikibazo. Aho niho havuye umuzi w'ikibazo. Ni ibi rero tuvuga ngo tuze tuvugisha ukuri. Tuvuge ukuri, ikibi tukivuge, tugikosore, iciza tukivuge. Aho niho havuye ikibazo. Baratanga bagere kuri wa wundi wahagarikiye. Umwe wahagarikiye aravuga ati sinobesha imbere y'abantu, mbeshe ngo ndatanga ifaranga ntazo mfite, nta faranga naje mfite. Wenda ninzi mbona nyuma kubera ko mwavuze ngo nta deni, bari batanzwe ndagira ngo bukeye bwaho nimba ntibesha, kubera ko mwatanze ideni jewe sinoyabona kugeza ico gihe, ko ndabona ko ntayabona. Rero kubera iyo mpamvu umunsi nzoyabona nanje nzogira gute, nzotera mu kuboko kwanje. Kandi yabaye honete, serious. Nibwo bukristo aho yabaye honete, aho kubesha cyangwa ngo utinya abantu cyane rwose. Urumva rero niho havuyemo umuvuga butumwa umwe muri batumiye mu apotre, aravuga ngo tibibaho yakamikura
ntibibaho umuntu nkawe ni w'umugabo apostle Nteziryayo kuko nta mpamvu yo guca hirya ni umukozi w'Imana utweka ni n'inshuti yanje by'umwihariko yego rwose ejo bundi twarimo dukora ikiganiro Mendimana akazavuga ngo ntitukaza tumentioninga izina ndimo ariko already bo zagiye ku mugaragaro bizwi ntabwo ari ibanga byabaye publiquement byabaye publiquement ni Nteziryayo yari amaze no kuvuga no mu bintu bya Mexique gutya ndagira ngo iwe nibyo yari yahereyeho ni wa munsi avuga ibya Mexique bya Mexique ni wa munsi urumva ko hari habaye agahorero so rero urumva avuze gutyo haba impaka nyinshi yamwatse mikoro cyangwa yararinze yatse Bizimana mikoro kuko niwe wazi ukoresha fundraising Bizimana Evangeliste cyangwa Bizimana Evangeliste Paul aravuga ati ntibibaho umuntu yohagarikira gute udatanga kwisobanura toya ntibibaho wohagarikira udatanga gute nubajamo impaka abantu baragira bamwe baguma gutanga bigeraho umucurarika twavuze umucuranzi be arahaguruka aravuga ati yemwe uno muntu uko muramurenganya ariko ashobora kuba taca afite jewe ndamutangira ifaranga 500 beha ni umugabo cyane rwose ni umugabo ucaye ikintu cyo gutanga ariko ni hahandi Apotre aranga aravuga ati no gute uratangira umuntu ico ndikikuraho icaha yakoze already agihinduye icaha urumva ikintu kibabaje yarabivuze njyewe ndushaka Apotre Nteziryayo mwibarize kurya nubwo tutogera mu kabiri amakuru jewe nayibwiwe n'umuntu wari wicayemo niwe wampaye amakuru si umwe si babiri ndetse n'abayumbe bamwe bari bicayemo barabivuze ko ariko byagenze then umutipe abona nta kundi yakamikoro aravuga ati nimba ari icyaha ntaco sinobisabira imbabazi kino si icyaha nakoze aravuga ati gukena singeso kuba uyu munsi ndafite ntibivuga ngo ejo sinzoba kandi kuvuga ngo kuko yari yavuze ngo nta niyongere no ntiyongera guhagarikira iwakirimo kurumva ico kintu umuntu wari batoye guhagarikira ukavuga ngo ntiyongera guhagarika kandi si mu rusengero yobuwe nayo of course ahubwo yabaye imfura kuko yahura n'undi muntu nawe ufite kamere rwari guhangana n'amakosa kugwanya yes ariko urumva yabaye imfura aravuga ati okay jewe nta sinosaba imbabazi nimba muvuga ngo n'icaha ariko nje nta cyaha nakoze ikintu yakoze yarambitse mikrofone hasi afata ibitabo byiwe arasohoka aritahira kandi ataha babaye ndetse siwe wenyine hasohotse benshi bahise basohoka abenshi barasohotse ndetse hari n'uwambwiyemo akantu arambwira ati ntuze n'umuvugabutumwa Paul yahise yisohokera aritahira Bizimana of course nose aho umuntu nk'uwo usohoka nuko ni ibintu biba byabaye too much so nk'ibyo rero nibyo rero tudakunda ariko numvise uwo mugabo nyine wari wayoboye ngo yahise agenda aja kwambara training iri nkaho yagarutse aje kugwana ngo yahise agenda akabisambara kimono cya karate ayo narayakandagiye ngo yaravuze ngo reka ngende nambare ngo nze mpangane ngo tubonane ayo nimba ataramwe y'abantu kandi nimbara iki kinyamurengega ni kiragutse cyane ubonana si ukuramukanyaga nukuvuga ngo ako kantu naragakandagiye neza umuntu arambwira ati yamashika yamabwira umugore ngo niwe waza utabaza kuri telefone timutangire runaka yaje kandi aje yambaye ikibuno aje gukubita runaka barafata baringinga basubizayo ni amakuru twakandagiye nimba byarabayeho ariko sasa ngize iminsi numva abantu basubiramo Apotre Nteziryayo yavuze gutya yagize gutya wenda nibikunda nzamushaka tuganire ariko mbona nje uriya mugabo afite amahame kandi amahame ni meza kuko no mu rusengero rwe hari ukuntu usanga nageze muri mwe naramusuye turaganira sanga kabisa hari ukuntu urusengero rwe rushize ku murongo n'abakristo be baramwumva bemera n'umurongo
agenderaho nka visionnaire mu buryo sinzi ko ari desordre yopfa gukorwa nkizi tunenga hano ngo bagize gutya bagize gutya mu rusengero rwe sinzi ko bihaba ariko kandi ibyo avuga ntabwo njewe nsobanuka ibya Bibiliya cyane ngo menye ngo iki yacisi cyaha si cyo kuja muri Mexique fraude ni cyaha cyangwa si cyaha wenda afite ibindi bisobanuro ariko muri make icyo gikorwa cyabaye mu kabiri abantu numvishe bataragishimye batarakivuzeho rumwe BMC kugira amahame buri muntu wese agira amahame yiwe ariko hari igihe kandi ushobora kugira amahame yawe ariko akaba ari amahame navuga ngo ashobora kuguta mu mutego cyangwa mu bibazo atari meza ubundi amahame ava kuki burya ni wa muntu nyine uhagarara ku kintu cye yumva akeneye ashaka urambwira ngo ukoze kubera iki we yoza agakora nk'ibyo bintu hariya yarangiza iwe mu ikanisa yiwe ntibabikorera uku tuvuga ngo iyo hagira umukristo uca muri iriya nzira yari kumuhamagara akamubwira ngo ndagutenze cyari kumutenga iyi nzira ni isanzwe iyi nzira ni iyisanzwe izicamo ngo ibihumbi by'abantu yego cyane kandi amahame kuriya amahame nayiwe ntayagara ya gikristo ariko hari akantu numvise ngo nyuma y'uko iyo polemique ibaye abantu bakomeza kubivuga ngo Apotre Nteziryayo yamashije kuzoza gusaba imbabazi none ikiganiro tuyikoze n'akazi rimwe ngo ejo ashobora kuza gusaba imbabazi amakuru mfite nuko ikirego navuga gutyo bakijanye mu rukiko rw'abayumbe ni muri baraza cyangwa muri bakijanye muri baraza y'abayumbe Nairobi babanje hano Kayore kuko njewe nabashe no kuvugana na nyiri ubwite uwo nguwo wicazwe kubera ko babuze ifaranga zo gutanga turavugana musaba ikiganiro kugira ngo tuganire kubijanye n'igicazwa giba akaja guhindura abasa kunsobanura bimwe ambwira ati sino guhubu nyine ntaco twovugana kubera ko ubu nyine ndacari mu bihe bibi bitari byiza urumva umuntu ukubwira gutyo ko yababaye ndacari mu bihe ndashobora kuza nkavugana cyane ugasanga noneho abantu bamfashe nabi uko ntabatari banze sinoza ngo dukorane ikiganiro kandi ikindi byanze bikunze mbasha kumenya amakuru y'uko ikirego bakijanye muri baraza y'abayumbe ba hano aba Kayore nayo kijana mu bayumbe ba Nairobi kwise urumva niho nuwa ngo uriya mugabo ashobora kuba baramushizeho mu kazo kandi abayumbe benshi majorite twagiye tuganira ku ruhande ntibashimye kiriya gikorwa kuba rero batarashimye kiriya gikorwa cyo gusora cyo kwicaza uriya mugabo no kumubwira ariya magambo kuko habayeho tokingana habayeho talk cyane no gusebya kubera ko ntago reka mvuge gutya kandi abantu rimwe na rimwe bazatubabarira BMC abantu baze bubahana reka umuntu aze yubaha mugenzi we uko ari kose kuko ushobora gusebya umuntu hariya nawe ukazogenda ahandi undi nawe ugahura n'umuntu nawe akagusebya mu bundi buryo so biza biba byiza kuko ni nkaho navuga ngo ntiyamwubasha yahora amusuzuguje cyane mu bantu bari bicaye mu kabiri ntibyagaragara neza so niyo mpamvu rero habayeho akanama ko kugira ngo Nteziryayo abashe gusaba imbabazi rero bivugwa ese ubundi niba agiye gusaba imbabazi kubera ko abayumbe bicaye bamushiraho pressure yo gusaba imbabazi bitamuvuyemo ibyo byurumva ko byaba ari byo ibyo ari byo byose ni byiza ko bamugenderera wenda muri ya mahame ye tuzi ashobora kuba yarumvaga ko atakoze amakosa ariko wenda kuko yaba yiricanye n'abagabo nabo bagenzi be kandi nabo b'abanyabwenge kandi bakuze ibyo byose bamwumvishije amakosa yakoze narumvise n'abaturage gusa bakayore uretse n'abakristo bari mu kabiri si abaturage gusa ati kabisa uriya mugabo yaradusuzuguye si abaturage gusa abenshi majorite ndetse ahantu hose kuko umuntu wese wumvishe kiriya ibyo bintu yarababaye cyane so bivuga ngo rero ashobora kuzasaba imbabazi ejo na kabiri kandi nzaba mpari
zoba nahateye ibijanja nataza kuzisaba ni ukumushaka ukamushaka ngo ugire gute adusobanurire neza atubwire impamvu ntagira ikibazo ariko Apotre ndabizi umusabye umwanya cyane rwose kandi akagusobanurira ariko nyine ejo naza gusaba imbabazi tuzozimuha tumubabarire kuko gukosa bibaho nta muntu udakosa nta marayika uba ku isi abantu bose bagira kandi no kwemera ugasaba imbabazi ni ubutwari bunini cyane rero ejo azaze karibu abantu bakareba niyo yoba atarakoze ikosa ariko bikaba bifite abo bizababaje by'umwihariko uwo wari wayoboye birakwiye ko ese ubundi kuko atazisaba uwo nguwo gusa bikaba ngombwa ko aza kubisubira hariya niho yakoreye amakosa mu kabiri niho yakoreye amakosa byoba byiza ariho nahaje kuzisabira kubera ko bitabaye gutyo abantu ubona asubira mu kabiri ni bake urumva ko bahise bata cyane uretse ko na gutyo kuzongera barakaye gutyo kongera kumutumira mu kabiri zogora cyangwa kongera kumutumira muri aya makanisa ya Kayore zogora yoba acitse muri Kayore ariko mu buryo bwo kugira ngo nanone kandi ni ngaho kiriya gitaramo cya kabiri muri Nairobi aricyo gitaramo gishobora kuba nicyo cya mbere cyatangiye mbere y'uko gatatu kaza n'utune n'uduke kandi rero ni no mu buryo bwo kwiyunga no kugarura urukundo kubera ko hakurya ngo hakomeze habe imyiryane ahubwo abantu bakongera nibyo rero turi gushaka ko turashaka ngo abantu bo n'abariya b'igisenyi bazagende basabane imbabazi n'abandi tuzi tutavuze basabane imbabazi abantu kuko baravuga ngo icyizere iyo utaye icyizere ntikiza gifagwa kandi icyaha ntikibane nka kurya batibuye mu rwara bakarutwika rikaguma ikigikuraho ni ukugenda harya wakoreye icyaha rwose pe n'abarozi basabye imbabazi kansi umuntu mwavuganye nabi kuvugana nabi burya ntazibana zidakomana amahembe kandi kurya gusubiranamo cyangwa kuvugana nabi ni ibintu biba muri sosiyete by'umwihariko ku mushumba we ni ibindi hari n'abakristo basanzwe wakumva ariko hari rekomandasiyo nshaka guha abantu b'abashumba bakuru tunagana no ku musozo yego ndashaka ku abantu bigishe cyangwa se bahugure kandi bahugure bano bashumba bato reka nkubwize ukuri burya inararibonye rirakora buriya inama wiheza ukugana yego ariko kandi inararibonye rirakora kurya umuntu wagutanze izuba hari byinshi aba yarabonye utarabona ahubwo bariya abapasiteri ganti bakigira ijambo naho havuye manque d'administration no kubaha n'ibindi bikorwa bariya abashumba b'iwacu bagiraga discipline mu kanisa n'utarize uzugira ngo yarize noneho nicyo kibabaje ariko baza kubera ko bazanye n'amatitire bariya b'iwacu batagize bakumva bari munsi yabo ntaco bababwira n'umugabo yaravuze ngo ijije imbi niyize ariko nukuri nicyo kibabaje kubona abasaza nta mashuri bakandagiyemo ariko ukamusanga bafite administration ibintu biri ku murongo so natwe nivyo rero dusaba ari umusaza ubari muzehe ise wa pastor Ngenganya yes urana wara pastor igihe cabo bene bari rwose nta utomwuba ni gute kandi ntibize ndani ibiti binini bari bafite ariko umurimo w'Imana bakoreye Imana igihe cyabo neza niyo mpamvu rero dusaba ngo nyabuna turabinginze mugende muce bugufi mugende mwegere bano babatanze babaho umurongo kandi umurongo baba nukuri uzobugirira umumaro uzabagirira umumaro uzatuma mwongera kugarura isura tububahe naho nibigenda gutyo n'umwana muto azasuzugura umupasiteri wiwe azozamubwira nabi mu gatuti oya n'ubu baratangiye voilà kubera ukuntu abapasiteri nyine bitwara bamwe na bamwe wenda uraje uri pasiteri ugiye gutereta umwana w'umukobwa azareba gusuzugura tumenye tuzogenda tuvuga pe uyu munsi twavuze kugwana mu ikanisa ariko ibintu biba bikorwa hano hanze rwose birasebeje kandi abashumba nyine n'abashumba nibo bagomba kuba intangarugero ejo bundi narimo mbwira amendment ndavuga ati hakeneye amahugurwa icyo nkabona nk'umuntu mfasha tugashaka abantu baza guhugura ejo bundi nakunze muri Harvest habereye ibintu byiza ndanezerwa batumiye Rutayisire akoresha amahugurwa wumvishe ko amahugurwa yagiye akoresha
buri bantu burema yari amahugurwa meza abantu barabajije babasha kumenya abamama barabajije barasubizwa kandi baranyurwa abapapa nuko urubyiruko nuko amakupure dukeneye amahugurwa kurusha ibitaramo n'ibindi kurusha kubwirizwa yego cyane mu inama imwe dusoze nshaka kugira inama urubyiruko rwacu rwagizweho ingaruka n'amadini arabayobya abicira vision ntawutekereza bizinesi ntawutekereza kujeneraliza simbikunda ariko ndavuga majority uko abasore bacu bumva utagiye mu by'ikanisa uba usa n'uwayobye donc kumva ko umuntu wese aguye kuba igisirimbere akaje hariya kuba umusore mwiza no kuja muri korari kuba umukobwa mwiza no kuja muri ministeri muri korari gutyo donc bigatuma nta zindi nzozi bagira by'umwihariko njewe nakoze enseignement ubwarimo hano imyaka 4 nigishijeho n'abakobwa b'abanyamurenge benshi baba babyiruka baje gushaka noneho nakundaga kubabaza nkabatse inzozi zawe nizihe urateganya kuzaba iki muri future yawe abenshi ati nzaba umuririmbyi abana bake kandi nabo barabanyabwenge mu mashuri nibo nabonaga ati njyewe nzaba doctor nziga ibinzi hano makose nziga amategeko nziga engineering urumva so bizangisha abasore ishuri nayo mpamvu ubona urubyiruko abantu benshi yumva icubahiro cye nta handi ayikura no kuba pasiteri akumva niko gukabya inzozi so kandi igihugu ntikizatera imbere mu bintu bijanye n'ikanisa dahere ejo bundi narebye statistique y'isi nsanga ibihugu bidafite amakanisa menshi nibyo biteye imbere uzi ko Ubushinwa bwose burimo amakanisa 200 igihugu cy'Ubushinwa cyose muri Suisse hariho amakanisa 30 ibyo nibyo bihugu biteye imbere tuvuga mu gihe muri Congo Kinshasa honyine hari amakanisa 70,000 2,000 je pense ugiye mu province ho n'ibindi hano muri Kenya ko turagira mu makanisa 100 y'abanyamurenge b'impunzi gusa bahungiye hano kandi ko tuyagira niko bakomeza gukena bitaramo za buri munsi ntibakora ntibagira gute bandi bari mu nganda nabo bandi ko bara gusengera ibyifuzo no guhanuza ico ko kirica urubyiruko demo kandi navuze tuzabigaruka ibiganiro naranze kubikora ariko ndashaka kubyinjiramo ugasanga n'ubukristo bwarashize mu by'ukuri umuntu wo mu ikanisa tubona mu ikanisa ni ufite imico mibi kurusha wa wundi wibera mu kazi kiwe yewe nunigendera mu kabari tuzi ngo afata icupa ari ugasanga niwe muntu wabwira ikibazo akagufashwa n'umutima mwiza uko ashoboye kose so ubwo bukristo ukoze balance y'umuntu uri mu ikanisa n'utaririmo urabona bihabigana majority y'abanyamurenge baba mu makanisa ahubwo ni ubuhe bumenyi dukura mu makanisa ni ugutanga za haleluya no gukubita kiribitire nuko tugataha tukavuga ngo tujujwe numara ejo nibagira gutya usange ntacu ufite nuvuga ngo rero mu buryo bwo kwaguka niyo mpamvu navuze ngo dukeneye amahugurwa icya kintu kigaruka n'ubundi tujuru dukeneye amahugurwa yo kuza kwigisha urubyiruko rwacu gukora gukunda gukora gushaka uburyo twokwiteza imbere sibyo uko hano turi impunzi ariko twakora amakoperative two kwishyira hamwe tukagira ikintu dukora ishyirahamwe ryaduteza imbere then tukaba no mu ikanisa kuko ntitwoja kure y'ikanisa ibyo byose tubikora ariko tubikorere mu ikanisa bizotugirira umumaro w'indani w'uburyo bwo mu mwuka bitugarire n'umumaro w'uburyo bw'umubiri bwo kubaho kuko uyu mubiri ugomba kurya iby'umwuka kandi ukeneye no kurya iki iby'umubiri akazi ntabwo wakora akazi ushonje nta kintu wakora ushonje hari n'abadakora ariko kubera ibyo bitaramo cyane ariko kandi wowe nguwoga ni kwa kundi baba ngo udakora ntakarye uwo nguwo ntiyagakore no guhabwa ibyo kurya ubaye mu gisirimba udakora ni ukuri nje waje gucumbikiye sinokugaburira tiwoba mu wanje none muvukana cyangwa nubwo twaba tuvukana nje nigeze gutunga karumuna kanjana kandi ari gatoya kaja mu kiyumba kabaga oya karanacurangaga
ariko kubera ko nje nkagashakira ibiraka hano bakeneye umucuranzi genda utani ibyo 3,000 urigurira inkweto uragira gute kandi icyo gihe yaranigaga muri weekend genda muri weekend genda uje gucuranga hano hantu ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo kwicara ngo ugumaho ngaho gusa uryamubereza reza ngo uje muri ministeri nyuma ya ministeri utahe ngo umwana uba muri ministeri ngo niwe mwana yewe ninde wakubwiye ni ukuvuga ngo rero dukeneye amahugurwa yo guhugurwa bofi dukeneye ko mutuzanira nkamwe mufite connection muzana abantu muzi bashobora kuduhugura ku kintu runaka ibijyanye na ekonomi ibijyanye n'iterambere ni byinshi wenda hari ibintu ndibuze kukubwira tuzashaka kuvugaho ariko dukeneye ibintu byinshi twebwe ubwoko bwacu bwo kugira ngo bituvane ibuzimu bitujane mu muntu kuko aho turi habi cyane. Demo ndagushimiye wakoze kwitaba ubutumire bwa BMC. Asante baba. Nizere ko nejo bundi nibagwana tuzongera tukaguma ariko ntibazagwana wenda bazasabana imbabazi twongere tuze kubashimira. Rwose icyo tuzoza dushime tuvuge ngo mwagize neza mwakoze nuko donc ni ubumwe kandi ubumwe ni unit ubumwe ni imbaraga. So rero iyo abantu batatanye ese niturwana mu matorero kandi muzi intambara dufite ziriya ahubwo bazabaja muri twigwaneho nuko niba akeneye abagwana. Mwakoze mwebwe mwadukurikiye muri ahatandukanye ibuka ukore subscribe niba utara ariko ufite channel wa yibabwire channel yanje yitwa Jonathan TV Show. Abantu bankurikirane bazoza basangaho bene bino biganiro zo kugenda dusana ibintu byangiritse kandi bakande subscribe. Of course niyo support ikenewe cyane rwose kandi subscribe mushikire muvandimwe munarebe n'ibindi biganiro yakoze nabyo byatumye tumutumira hano. Hanyuma nanone kuri BMC mwibuke kuko ubu wagiye kuza ibintu hari projet igiye kuza ni twika uzaza ukora subscribe noneho tutakubwira cyane tugiye kubazana ibintu byiza ntabwo tuba turyamye kandi turabakunda. Mwari kumwe naje Bonfils Gapangwa muhumure mugira amahoro y'Imana turi kumwe naho butaha.